Salam, selamat pagi Bapak Inang nyolongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijaluhita rigapan sigadu pari batta bani panorang sogot nerion. Pasada hita uhurta martonggo mahita. Ham Tuhan na bata bapa namin na marhabang sena kuriatas. Terima kasih may sombah konhur nami hubamu. Bani baggal ni pangidopimu huban namin da subani panorang sogoton. Tuhan, bagas ganup lahuan nami sa ganjang nerion. Mangarap doha nami ase tundi muna mapasingin na mga cari hanami na menorangi ur apa pikiran nami rosi na patugukon hapor sayon nami hubam. Asi ibagas malas niurhanay makorjan-horjan nami janah tong-tong marsangat goran muna mapasingin. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami dalam rapakon tonggo nami. Amin. Bapenang nilongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Ijape na siyam marianan bani panorang sogot nerion. Nabu isi sehanami marhitehuni channel YouTube on. Regapan sikanu pari bata bani panorang sogot nerion. Selasa tanggal 1 November tahun 2022. Aima tersurat bani buku Podah bindu 10 ayat 10 sia nama katahon lang tarbahen lang dong salah bani hata nabui tapi halak nameratte bibirni aima napande hata nine bata hubata bani panorang sogot nerion siul pasingat kon hubata bahasa gatitumang do hapeni anggo hatana ipadas kita atape hatana isahap kon hita boy do hapeni ay makorhon bui kesalahan janah lampitah kesalahan tapi boy do humani patubuh borit niuhur bani sadapan orang adong ma sada keluarga bapa pakon inang lapedong niombah janah sanggah manggila bapa ai terluar masada hata na membahen gabe burit uhur ni inang ai janah ai membahen gabe lang marsahapan sidea halani ai lahoma bapa on rumani pandita mangindo atpis sonahado laho mangubah ase hubungan keluarga na do majenges kinan mulak use jadi jenges janah rohma pandita mersuruh janah memberi podah ubani bapak ai ase lau ma bapak ai membuli saekor dayuk hu pasar atape hu 3 janah dok ibuli dayuk ai iput putih ma ambuluni mamuka humbani pembulian ai manon idabuhkon ma ai das hubani rumahni maningon domma bersih dayok ai langbe marambulu jana ihur jahon bapa ai do tongon sonai janah mulak ma ia hurumah ipaimani piga-piga dokah langadong perubahan na terjadi halani ai mulak mause bapa ai laho majupahkon pandita nadop isukun ni nokan pasal ahado si bahenon asibui mulak use jenges hubungan ni pakon inang sin rumah ni janah ihatahon pandita mause mulak maham buat hamma dayok nadop na iput putih ham nokanayai janah madalan maham dingat kama ijado deba nokanay ambuluni ai janah lokot kon hamma use ambuluni dayok ai hubani dayok ai mulak use songon nadop niin janah dop ko si ijalo bapa ai use podah ai mulak ma ia ior cahon ni matongon topat songon na binahen ni bapa ai tapi ahana terjadi lang boy be jinges tene dayok ai songon sanggah
lape iput putihinan ambuduni. Janah mulak ma bapa ay use ijupah kon pandita ay, janah ihatahon pandita mahubani bapa ay. Suang sunay mahumani, age sahapmu, hatamu, na dumma tarluar, na dumma mambahen borit uhur ni parinangonmu ay, langbe tartarik hambe ay. Ase porini peham, mangindo maap maribu-ribu hali, memang tongon, boydo imaapkon parinangon muham, tapi anggo hata na dumma tarluar, na dumma ihatahon hamay, langboy be ay itarik ham mulak. Janah dumma lokot ay ibagas uhur ni parinangon mu ay. Halani ay mardear maham pakon parinangon mu, janah hati-hati maham huluben nerion anggo sihol padaskon hata ase boy jenges use hubungan na siyam nini pandita ay. Mulak ma bapa ay, janah ipukah matongon, mukah hunjay, totap ma bapa ay, paima padaskon sadahata, maningon do parlobe tene, ipikirhon, sonaha ase hata na ihatahon ni, hubani parinangon ni, lang makkorhon, atape patubuhkon borit nihur. Sonay mabapainang ipasingat hata ni nebata hubata, bani panorang sugoton, sangga iluarhon hita sadahata, na mapait, na boy mambahen borit uhur ni hasomanta, porini PHP ni hita, maribu-ribu hali, mangindo maap maapkon hamma auda, tongon, rado ijalo hita do, jana ibere do hubata, perkataan maap hubata. Tapi anggo hatata na domma mambahen borit uhur ay, langboy be itarik hitam mulak. Halani domma lokot ay, janah jonam ay, ibagas uhur ni hasomanta. Ay maase bapay nang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Marhitihon ni hata ni nebata, nagaberigapan si ganupari bata ipasingat doay. Lang tarbahen lang dong salah bani hata nabui pasti doay tene. Ay maasi adong istilah bani bahasa simalungun na makatahon, idilat lobe bibir ase ihatahon sakah babahata. Artini ay ase nanget-nanget ma, ase hata na niluar honta, atape sahap na nihatahonta, ubani halak na legan, ay ma hata na madiar, atape hata na membangun. Halaniaha, halani sada hata, boydo membain halak lambin marsemangat, tapi sada hata dohoma, boy membahin hasoman gabe patah semangat. Halani ay, maningon do hapeni ipataridah kon hita, marhitehon ni parsahapta, nadup jonam tongon, hata ni nebata, ibagas parguluhanta. Jana salah sadani, nadup jonam hata ni nebata, ibagas parguluhanta, na tetap menundangi parguluhanta, aima ipataridah kon, marhite parsahapta. Ase langboy hapenita, domma sonai, carak kumarsahap. Memang sonai do bakkoku anggo ibagas na marsahap. Lang porlu lemes-lemes, hape ibagas uhur legan. Lang sonai tene bapa inang, maningon do hape ni, ahana ibagas uhur ta, sonai mahomani, nan luar honta, marhitehon ni parsahapta. Ase marhitehon ni hata ni nebata, na doma marbagal, na doma jonam ibagas parguluhanta, taridah mahomani ay, ase sonaha karakter ni Kristus, ibagas na padaskon hata na madear, hubani buy halak, sonay mahomani hita, mangusihi karakter ni Kristus, termasuk ibagas na laho, padaskon hatata, hubani halak na legan. Ase
Sonaima ipataridah kita ibagas parguluhanta si ganupari. Marhiti hatat tamahumani asomanta tartukul-tukuli hita ibagas namasa bani parguluhanni janah marhitehon ni hatat tamahumani manugu-nugu hasomanta ase lambin mananda hidup ni hurni Kristus. Amin. Martonggo mahita. Terima kasih ma isombahkon uhur nami bamu Tuhan. Nadomma manorangi uhur apa pikiran nami merhite hatamu. Ajari hamma hanami ase marhite honi parsahap nami. Lambin ruih roh bueni tongon hasoman na marulih ibagas hatamu janah lambin mananda bagal ni pangidopimu ibagas golok nami. Ase barang aha petongon Tuhan nasihol sahap konon nami haganupan in hata namadear namarharohan na humbamu napatalarhon nadop junam tongon hatamuin ibagas pargulukan nami ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalam manami rapakon tonggo namion. Amen. Jalohama pasu-pasu humbani Tuhan na batata. Hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ni ne bata bapa. Apa persoran ni tundi na pasing ma. Nama kasomani na siyam haganupan. Amen. Oras mabata ganupan. Bapay nang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Anduhar matongon. Hata na madiyar. Nanisahap kon ta sa ganjang niron. Gabi hata na memberi semangat. Gabi hata na manukul-nukuli janah hata na tetap patalarhon karakter ni Kristus nadop marbagal ibagas hadirionta. Shalom.